Čau folk, danes se bova spet šla en challenge, zato ker veva, da to ful radi gledate. Jaz sem tega sicer že opravila, ko sem bila na morju in sem tam posnela vlog. In sem imela What's in the box challenge, tako da danes bo pa še Laura to preizkusil. In bo, zato ker greš šele prvič čez to zihrdu, bo malo slabše stvari kot jaz, ne? Mislim, jaz sem se ful potrudila pri izbiri. Tako da tukaj je najina škatla. Skozi to bova dala stvari, tukaj noter roke in ugibala, kaj je noter. Si ready? Ja, ne, no, nisem ready, prav. Niti približno nisem ready. Gremo. Ok, Majč, ker imaš ti izkušnjo z morje, boš ta prvega ti probala? Da jaz vidim, kako se to dela. Njam. Kaj je, Laura, ko bom vmrla od straha? Oh my god. To je dobro, zakaj smo še šla to? Imaš? Ne upam. Sam pazi, ko se premika, Maj. Dej, no. Ja, res se premika, Maj. Sam povej, kaj je živo ali ni. Ja, boš videla. Jaj! Sam pazi, ko ima zobke. Strah me. Sam previdno, da se ne bo strašil, no. Predam se. Ne se preda, dede prim, orang. To je nekaj ni Imaš? živega. Ne, te zgor na vrh prim. Dede, sem zagrapil roke v pest. Ne bi. Joj, ne morem. Ja, sem te ne bo grizno. Kaj pa? Joj, nekaj miga, ne vem. Ne toliko gled. Nek silikon čuden. Ja? So to neke žabe ali kaj? Ja! Bravo! Oh my god. Kje si to dubo? Oh my No. god, jaz tega ne bi prijela. Pa dobro, pa ne me strašiti s takimi stvarmi, no. Globoko noter, pa zagrabi. Češkička? Dej, potih. A je to kronca? Ja, bravo. Ko? Kronca je. Zakaj me kronce toliko strah? Kaj ne? Majč naslednja stvar, dej si roke čez glavo. Da ti nič ne Ja, zaupam? pa se jih ne gledam, ne vidim nič. Me sploh ne zanima. Čas, da se ne prestraš. Kaj je groženega? Nekaj slišim. Ja. Ja, joj. Čakaj, ni tako strašno. Laura, neh, iznorela bom. To je nek kaktus, ampak on fake, nekaj umetnega je. Je to to? V nekem tem Je to to. rastlina? Je to, sem ni umeten. Umeten kak? Kak ni umeten? Ni umeten, lej. Pravi je? Ja, če v zemlji, to si sicer pravi. Gremo veselo naprej. Laura, si Ja, ready? ja. Predvsem veselo gremo naprej, ne? Ja, sem, kaj lahko? Lahko daš ti roke noter, pa lepo jih daj, da ne boš spet vse zmečkal. Tako, ko znaš. Dej, govor kaj. Kaj je? A so to tačke tle spodaj? Tačke. Mogoče? Nekje na palčki. Kamera, glej. Je to u nas pužva morska? Ja, Ko so recimo. pa te palčke? Ogan. Zvezdica. Ja, bravo. Sem da je konc. Dobra stvar, ne? Maja, tole pa zdaj neki perfektno finga. Zdaj pa lahko roke počasi notri daš lepo. Joj, strah me je. Ne gor, glej, kar lepo v kamero. Ajde, ne se naslanjati preveč. Se že dotakne? Nisem nočen tega. Joj, fuj. To je nekaj služnega, neka jegulja, nekaj taga, neka hobotnica. Je kaj taga? Vse je mrtvo. Kaj, a pa če je to? O, fuj, to je neki... O, fuj, kaj je to? Nek žele, je to žele? Oh my god, kako je to služasto. Točno. Ampak to je ona stvar, ko nekaj oblikuješ, ne? O, fuj, Ne. to se nima, ne? Kaj je to, kaj je to? Si se rekla, da je kvada je? Ampak znorela bom, kaj je to, ne vem. Nekaj je čudenega, neka masa je. Čudnja taka. sem. Nek sluzek. Bravo! Sluz. Sluz. Strokovna beseda za to je sluz. Oh my god. Poglej ga. Oh, fuj.
res je fujsko. Fuj, nagražno, ti lahko dam? Nič ne gražno, to je drugače fino, to je fajn za na obraz. To je kar kozmetični pripomoček, to da si lepo daš, razmažeš in si... In je fajn, res je super. No, Maj, zdaj si pa ti na vrsti, zdaj imam nekaj posebnega prstimanga za tebe, tako zdaj ti bom pa zavezal jaz oke. Kaj, zakaj? Zato, ker je nekaj special. Oh my god. Čakaj, to bo ti kar nekaj groznega. A kaj vidiš? Ne, neč ne vidim. Super! Takole? Si zihar, da nič ne vidiš? Nič ne vidim. Ok. Takole, imaš? Ja. Si zihar? Ja, ne mi... Ok. A prstimana? Ne. Ok, Maja, tle noter čez luknje daš roke? Jezus, joj, to je tvoj koži! Kaj to koži? Ja, je, koliko si pa vedela? Ki sem čutila dlako, tako To je tarantela. je. To je tarantela. Joj, to je en mali bučko, lahko ga vidim zares. Ha? Glej ga. To je bilo super. Njami. Njami. Grili smo vedno krizo. Pa da ne mi to krin, da lahko grem bolj v izi. Pa ne mi škoda čisto. Kakor mivka, samo da ni mivka. Še omenjuj. Oganjuj. Je Vse so tam, kako se temu reče. neka masa. Ja? Sam ni das masa, ni... Sam je neka mivka ali kva. Ja, Je mivka? ajde, recimo. Je? Prođe, ja, Prođe. mivka. Ampak poglej, kakšno je, no. A ja! Ja, no kaj je to ti veš? Ne vem. To je to vidim jaz na videih cel cajt, to imajo one satisfying stvari. Oh my god, to je to. Majč, Ja? še zadnja stvar. Ta je zdaj ta najbolj huda, kao smo šla od najmanj do najbolj. Oh my god, to grozno. Daj mi rokice, v luknjo, lahko malo plunema, če ne bo šlo. Ne, Ajde. boš mi ti, daj spust, ne zaupaš mi. Daj. Ne zaupaš mi? To je nekaj visokega in že zdaj je kosmato. Ni mi všeč. Mehko je, Pa kosmato je. kosmato je. Le kaj bi to bilo? Se je prevrglo? Ja, ne moreš sam po koncu Ja, stati. mrtvo, nekaj je. Je mrtvo. Ma repek. To je en kužek, še umetni. Ni Je? kužek. Muck, Tudi mucka ni. Mucka, pujsek. tudi pujsek. Čakaj, Zdaj se da pa vidim. pujsi to kosmati. Tle ima Ran, če bi bil divji ušeske, prašč. Tlele ima tačke ene, pa tlele ima tačke druge, pa repek. Kaj je to? To smo celo anatomijo smo naredili zdaj, no. Sama ful mali repek. Pa to je pes. Skočevja smo ga ven potegnili, Maja. Medved! Bravo! Joj, lep je. Loro, zdaj te čaka pa še zadnja stvar. Tako da počasi lahko prideš in se ostaneš. Dejno, da pa opisuj ljudem, kaj čutiš. Pa ne bi tiho. Nočem. Dej zagrab, jaz sem vse zagrabla. Dejno. Nič tega ni. Ne zaupam v tebe, ajde. Prosim, dejno. Oh my god! Kaj je? Kaj čutiš? Črvi! A so črvi? Ja! Oh my god, to se premika! Gabi, Oh my god! Zgovarjati za mene. Nisem mi v life dala roko v to. O bog, zdaj bo travme imel, oh my god. Oh my god, to se me pa lezajo, da jih zapričim, bre, prosim. To je to, ratalo me je vse ugotoviti, bilo je zelo zabavno in stresno, moram reči. Bolj stresno, kot zabavno sem gube, sem ratale. Te črve bo po moje še sanjo. Brr. Jaz sem bila kuško najbolj vesela, to je Ja, bilo res verjamem, cute. ja, Ja. res, jaz mislim, da se bo najbolj tega ustrašila, pa ni bilo tako. Ja, Tako da napišite spodaj v koment, kje challenge naj se greva še naslednjič, pa ne pozabite kaj? Lajkat pa subscribe na najen kanal. Točno to. Čau!